ohia band dia Japan band eni agye tumo na yedi adwuma Akuapem ne potem ha de Japan enene okurekure kakra akra agye uku anapa otie ke moachi kurekure kakra sa na yenkonko yanim for ne kire dawu Star Oil filling station opposite I want butu na odi ne nkoi Boma dia for 0244719814 0244719814 neni penny eni kita ho enana pai shoe fabric adwumaku abaku apemamu a ene ebua man pabo adwuma man homne so ha de Akropong de obenem se ka Akropong a enwuma sua ne ntete ene nyamesom ene wa ha ene de ye de factory kenchenche a friend shoe fabric ene okwa emrante ne maba nya adwuma a wono mo ye ne ye chom se empaboa na emeka kra no Africa ha de ba bibia ni ho ebechen shoe fabric sanse mpani atenase de makwa dwendwene mu na wode ne ma na kade ahodo aba ene okone nkrofo aba to a na eni a wate se ne pabini kane bia pie Akuapem mu na aso yasen anopai ye de Obra Akwantu no eba Canada na ye penam ne nkosua ne ade ne nam kran ne nam temman ko dabi emrante komiti bom zabi Akuapem afata enepa eno so odru ye kuro edi sei wotra kwa so akwa apasare ene yese ye ngma nkwachichi kwase wabre no wadaje Agro Farms the whole Africa there ope poultry farmer fully automated na niema koso kama na no ada me ko ntrahwe ade omfo anse kwasua na beto no mapepa ndomatu obdia to create so akoko e beto o shekeji mu na keji no belt conveyor belt bi dia ba e de aduane akoma wo mu ye maso no ane se pepa dia to create so na omkosua de kama obo mu yellow chese embo na emom nuane padi na ankoko no gina ho a wo se yes ene omadaroma Agro Farms ene omso so yasini bie ansi ho a na no ada indigo textiles mo be frantuma mo be efe na mbeko ba bi ni agemo so abashia mo a na indigo textiles ene agye atumu entuma usi animpa wo behye oba behye ona na behye ene indigo textiles ene modernity ene de aka quality ho entintuma ne hye na odru ba bi a na eboje wo so unsi eboje obi so ba bi a na indigo textiles ntama pa aba no cotton papa bi ene nei ehye manfo a ode eje omhome na party ase ne ode bekwayi ba bibia bekobia indigo textiles ene nei yaje atumu na ne ntoma aje Ghana ba bia shita eno ne nei wonom so aso ase ne obutu East Legon omadaroma ene nei yedi sa adwuma die yi ba enei ya papa Ntow Kissiedu abekansa entiese ebre the first one the maiden edition of Obra Akwantu live journey ananpai yedi bremo yi yo mejo so be bo aba fun di mapa o bo ma ka tin no na mi sira bebere ni di mapa o bo na mi sira o yiro nya wani insam ne kani nya ma bebere ne ha ye ya po ma ba so ni di mapa o eri aboa o man Ghana Moko makobo bio me braze won na me mboanyina biruwo moko motina go break them obiara so bobo bio Okoma radio me won na me mboanyina biruwo na se michi no braze to see you me sana komitra bobo na metie na se me kosu me busu afọ anjimi antoni biewa Marine country Okoma radio Michi no brape konsuya Mesana komitwa koboma mente Naseme kosu ne busia kwa njimi antuni biewa Marine country yati mubiara na ninkrabia Okoma radio Nana pai so he brenda abonon kron apamnity enum pepepe fida bia ebonon kron atisa adwumi ya Obra enyiwara wabo na no da na me ka se suku kakrakate se fanteman suku wamfa moto eso tentin bia o se Obra
enye warawa bo enti frida ye wo ebesi ebra ye kase ene waye bia no eno ne wabra bo ai kase abrabo a na eno no obra enye warawa bo papa yansi adaroma ene de sa adwumi hye dwumadi ase fida bia woto dwumi a na chese yensa ka okukuni bi a obeka na brabo mu nsem na hye enkran dwumadi botaa esi akire anase ta akire titru ni se ye hunu se ye mpotam ha emrante kwa ene mabaa no ene ye ni su ni ban bi enye akroponfo ene ye ni omusu eye borrowed emfiri ha odifiri baabi enti mpani ebeka omasetena ewo Akuapem mu omye mofra ene botaa entete ene enema ya wonya ya enamo moduru baabi omoduru a broni beka say they are worth emulating no ne obeka ho asem na ye de ayesua de no se nyesa wotena mu a na tu ifiri baabi ene akobaabi anopai ye papa engineer Emmanuel Ntow Kissiedu yensa aka papa ye de ye ta refer ne boche man ko papa enim na ko represent oni ema ko defend o budget ne ade a obo nse wahia we mathematician transact calculator obetwe na ono wa ya anopai ye papa Emmanuel Ntow Kissiedu anopai da ye ma wache ya media na empomtene onyame adom anopai wahwe yenso ye hu ye na monso ye hu adaroma ehunu wa ne ani age sanse bribia no ani mo serie na wa futu ene se ne wo ye kete wo ne ma yemu no da bi epenise ebe ni se no wasan aka tai so ese ye nhwe ema won se empo ye mpene ema won se je ofa kwa pan so na yetimi akwanim da anopai okuman radio atiefo nyina ye ne adofo empani ene adwumefo ya fra wa ba na enye ne bone so ye ba na bronisi abe celebrate you oni pa wa ye free omofrasi besi na eno obosan no ena ye mo aka bi na obi a esu ni pani a obi tu ne bafo a na de bi enso so ahye eye utima na akotodwem ye kase Mr. Ntow Kissiedu engineer na say de na ye chiro doctor ne fam se munyina ade na ing engineer e ka odin ho chese engineer papa kan ho asem kakra chen ufri kroben so na ye wo he e kan ho asem kakra chen yo me da se me ma tiefu nyina achi o frame Emmanuel Ntow Kissiedu onyinsam me wa asesewa na wo mu wa isa na nkasi aisa yo twana ofu ma she sa na me papa tokoko wa asesewa nti ho no ne me ma me wo ti ho no onyinsam me na otuba isa nti isa na obewo me nti isa na many fee me fee school as wo nankese Presby Primary School class 1 anu ye fee be no ye wo afi be mu wo me 1943 okori by now mo mama 2022 minus 1943 na ye hunu emfi no na to say na da it became my first day at school no me ma tamasin na me de ball collar ediko school and they say ye brave so Debbie na shempabwa Debbie na me shempabwa na kan no obeko school a first measure ne say what you say what the one sat to wa pempem on send fin wo de to wa pempem a ebetumi aka ba ko na ni fana abenkum na na sansua na kire se unso school ko nyanso school papa enti binim ba bi efi se oye ni pati ade na wan hwe ya na ho ya akiro nanso nyame adom ne first so hwe ani pa ye wasasi so ti tu di ensa kan yen aso yen san ni fa kan yen aso benkum na onya akwanya de rest school enti ye be hwa oja ne friend den na ofri na announce friend den no free he me papa den de Kissiedu kwasi Kissiedu na so no nipa nim wo na dai nti wo friend kwasi adai na oya brantia odi mrantesem ye ni school ankwa nim bia nso na odi mrantesem ye se o premier ni akasa pa nti na ebinom friend kwasi Dumas wow se Dumas ntamankuya no fura ofura ne kasi na bi twu form de nachi wow na me ma me so friend kwa bedua na yenga ye mo frade ne ya frɛ ne si aya ono nso school anko anim bia nti mass education
na actually ɔde ne ho gye mu efisɛ na n'ani gye adesua ho paa n'ani gye sukuu ho ankasa na ne papa no na awofo no di n'aboro wanya kwanya ankus kana ne sɛ woyɛ baba ne entire crown for school no kra wo ti wo ya de hye wo bɔbɔ wɔn aba yɛntina ogye free na wo na free me wo nyina yɛ Akropong fu nti woyɛ Akropong true and 100% yo oye enti unuanom no na woto so ahe me papa ware bi na yɛ nyina yɛ du baako ni Germany nyina yɛ du baako te wo na ma na woto so na Germany woto so ahe me na ma me to so anan na mo nyina ya wo na ma na mo ya ahe na yɛ basia na woto so anan nkwa ne barima na barima ka ho barima mom ne di ngani me ma me ɔwɔ me abanu pɛ barima mom na ne yɛ dɔɔso na me papa nso ɔwɔ barima nkoa me ma bia banu no pɛ ene ne mamia ne mamia awira ho sam ne sɛ saa mia banu no nyina fim kafra enti abra wani Fred na nkese na Fred school ase class 1 no obeka afi no bra me cool school no na me di 6 years in 1943 kaje faka kwafa 1949 na ura school mu eni ase Ghana nya fa odi kura no wani afi hunu ye you na we na me school I watch chair caps near the 1957 na me school ma me afi you ye corporate near the me cool school mu kura na di Empire Day Samre no na colonial because 1970 school mu ansana found the neighbor 57 and now di British Empire Day Empire Day we be chair school ya corporate we be chair caps na dey ahemia enfoni de bo ho ne ade te no achi na ye di independence na ebe si na 6 March no yo ye hwe ni say ufri na nkese ebreben Aisa nankasi because school nankasi I could do middle school from 1 na bibi kwasu school mani enye ho e kro no mukura titiru na wodu form 4 woba kofodua no abaye middle school living certificate no so na wobaye so henu na wo sang bakuro no ma na eye won se won awie school nti that dano ma ba na mranti na ye school fo no wobebo ye nyama basa me ya bofra na mi hu sad na mani nye ho basa ye te sa no nti me ka kire me papa se merem pese me wie school wona kese ho if say na ne ewo mani su no en sa ne man nka ho nti me papa tie me nti yi me ba demonstration middle school e wa Akropong ha so do ba fie nti amema wie school wona kese enti me fa ne se na abre ne abra no se odwura ne na awofo do ba fie ya ni jesem kese pa na odwura ba bedua me ne nanom ya ahoboa ogya wo besokora wo twa wa hihye na wo de amalore edikan aba ni edikan da ye bebo odwura no so me ne nanom high one Bedford baako Arrow glass wa be fa abusuafo nyina nti yerba yebidua na wo de agye nkurasifo na no mo ka odwura ba akwa mi hwe bi da ye me hwe mo kan no se nkurasifo ni no se na ye ni ge sempa yeba o tiya wo beto mpabo afoforo ama wo na mia na ewo mu na ebinom wo ha na wo mpabo awi won nti o pese enu kwa ye entertainment nti yetumi betena lore kwa ho ne ye hwe won a ontumi nante wo mpabo mu no na ni ge sem ketepa enti mekani ya odwura hodo aya mo hwe mo bre so no enna anu odwura yi eso se wo mu ye etise ontumi fanya mfatu ho no mati ase esuno kra efise kan no ekura bi ti se memfa obum ye mfatu ho wo ba wo de won agoru ba e friend say agoru no mo de ne friend say wo friend no densem na na ebia
ukuda anojofa na memereda anojofa wode ebetim so abenga nim Omo ne say. Wabe goru wabenga nim na bia say wabobon chine ne ade no na won atu wonyom na won asaw. Won asaw. Agora horo na nebo ha ni nyina prempren won tibia nka. Obeka bi bobo bi so kire. Adenkum na anu se meso anom ne goru wode kora. Ene aba na ebo kora na chi. Wo mo wonsem. Den semu inso wo mo wonsem wode mpempuro hade abien na wode bo nim kra so from dempo adaisu area ho wode won agoro be ba chese kroponfo wo mbiai no obi a wo ye kuku a wo ba obi abo be kire ne bobre so obi atinka wote wonka na won a etwantama ba ku ne won a de won agoro ba nti enye ni odwere ne kan odwere da dwo da yawda na wo didi no utumi wuro fi bia mu na ne ope bia ho wadi bi isune entisa na ye hwe ni say bra beduru krom ha no na obewura class ahe odoba obegina demonstration obegina ahe class standard standard near standard 6 and you can science 6 no just say free science na ko science 7 science 7 na be tro so hwe no sir just obi a free fanse ekura na waba krom school na ubeye no na wadi nimu no ne ubobre net say me ebe he won say me fi nankesi bedu demonstration middle school no sa afinu man na wo ma me section leader. Wow. Section leader na say your sections blue section yellow section ben kam be section ben blue section blue nti e kire se ne ana mankasa mani yedin na me modern bo ne adin ti me bedu a me enye se me sebre kura ansa na wa hu se abofre otedan na se otedan if say na me new command so we would at school no na abritie mu and wo hu say no there's something bibi wo mu so what me my section oh yeah enti uwie school no afebe we school 1961 61 what demonstration middle school na yambreso na master wiafi na owo ho na yambreso nso ena ye set record in 10 distinctions. Momo breso no masa wi afi breso yo young class no in 10 distinctions. That's a class of 1961. Wow. Arahu sem se kakra bi na aka wo used to say is aka na hwan hwan oh metumi aka kai Caroline Awere owon kran kwasi be queen wa doso Agnes Otu once suhum esarofu ne ba abefa no kwa US se kakra ya won na me kai won one day betai hu won ti bete bi wo ho na won yambre so now grofo de won ba Akropong school Salem say na I say na nei obi de na back secondary school wa Krobia so Salem say na ahoho ma wo mu pa anom so begentete yo Akropong girls school say na ahoho ma wo mu pa Saran so na demonstration so na ahoho ma wo mu nti sa ahoho ma no yenim baby a wo sese but Akropong for man de young breast den aka kakra bem si enu ba sia kra na ati se ene se ne yesi kana ne de na mo breast de ene yesi omanti ase na on sentite ene eya ahofama ne ma na ekoso anapai ye ni ma me bedin komo na wa se aya hwene no se obehunu ne na yo enti enanopai ye ni ye papa engineer Emmanuel Ntow Kissiedu enanopai ye no edin kita ho no ye hwe se enema ete sei
ewo na brabo mu no baabi ofiri ase utie ono an kasemu a ofiri eye Akropong pi oye 100% pure sansa o maami free Akropong o papa free Akropong opani kwesi ade adodona frɛ no kwesi Dumas kwesi Kissiedu no wo no na ne maame so eye mama obo ni din na ono so omnyina frɛ Akropong no wo no mama ya sa empanifo yi na wonum kita odie de papa yi ba asasi so na oda nipa ensiemu ona to so anan ne nua emerma miensa kan ho na enua no ma mienu kan ho a emprempren de o chere se ne nua mia no okam na utie papa yi se ne o si kan nsem fa na bere magaza account a all mana na o papa wo mani bi kan ho ajama de se efe ajama efe na papa no ema mo enua no bi kan ho enti eno de na mu a ode be engineer na abehia ho kani bebo ne bra wo ye etutu kwan Ghana me ya adwuma ni chinche ne ye beka nyina ho asem na yakoso a eti na ansa na no ye wo maame bi a owo ahoma iso ene be din kita ho na obinim papa ya ono so no ni bi pa fi omo frase enti be se papa be ene no se onim ene na ye ne din kita ho eye ene anopai sisi sapoma ena anopai ensa ka no na ebe se enti ehwese yensa ebeka sisa pomai na papa ehwese anyebia onim ene no sa maja waba ye ne ma me bedi kita ho ye bese ohwese onim ene ya mama no pa ye ma wache ye ura na pom today na me adumo ye bese maja ehwese obehunu ne ya oban ene ya kasa ye onim ene no mena nyabotre mena ya pese bebo odi ansa ya pese Mr. Kissiedu se obeka edi na o kai ene no okay on kai no maame kana samba ko se obeka kana sembi obeka ne se obeka wa me pa cho me maame bia o ta be sana pa na ansa ko be sana she wana Sapoma. this is Sapoma Sapoma machi. yeah eja waje so na sisi ya Kissiedu de na anim fa ne ho mo frase na mo nyina tena Akropong de na anim fa unia be mai ho yo me da sini edikan ene wati fu ya uri tie Mr. Kissiedu Ntow ye nua berma odo wo mame na busua ma wi asafo no mentuni nkan bibiri na minimu no wobra me ya abofra ketwa na oni nua Kofi Kissiedu ono wa aka baby na nya bia yiwa me wo won tema ye wa bentia na me na wo yi mitima me kesa wo de me ko school me kan baby anya de na ni achi no me san ko ware wo secondary takwade sa secondary takwade na me bra ko school wo technical school wo takwade na me me bore ya hu me chikwan be hwehwe me on simi na ye de friend Brento ebusia ye demu no why you can before amayen bibi to na bo moden akona nan so dia okon bi e ti so fa so no boa wo me obebua wo oye nipa bebre me yara nfie siamu ni meka se me nwen na waje meso anopa awia enudwufa owo me ntem me no ka se na nansa na ogina me ntem wa obanya so bigina okeke wo tena se ne ya bonkomo wa cheche ma brabo mu se ne wiase ko ne wiase ba nti me nua Ntow de me kan bebra enyiye oyo ipa papa owodo manman owodo mebusia owodo menuanam na nuanum nyina me de me nuam adamfo kese tini nuanam ne metumi aka afa no sisi anapai wa bwase me nyina tofa wa ma busia kra gume sanse empani se bribia ne woye bia no na osoro chro na sase chro wa kire se unuan unim no na wa hu se ne bu afuda dabi o mi de menchang ne dabi ayeso
Nibu food, I mean, who never food. I don't find sisi yes I will break you better dance ne sempa wa ka phone ya me hwe se bia no no be ka ba ko me bo radio so dada e no nya bia ne nkasa Amen. Most young cow. Amen. Oma wa wira chiche. Na wo dia tenias. Ne kura yen fa ne kura yen daa no. Wunnim ni fa wunnim benku be bia ya wo dia. Jesi ama onan so. Ana ni mekan fa wan kyerɛw. Na rom mu ayen. Me da wase bebiri. Na ni hyerɛw. Onso so ena na pay sisa poma eye papa enua bia waka papa ene ye ne so ne ban ne do na onyanyi yimu me ba ye me kwani papa ya geme ene wodi me kabusua no prekope abribia no oton sa frɛ me na ye bonkombo na futuo ene nyansahye ene nkurahye ahodo ode ama me dada sisa poma aka bebre ede afa ho na kyerɛ sɛ o koswa eye nepa ede matimamufo obusua ene oman ni nyina ye hebra mu yi ayi no san 7 uchu wie ye no na wie no ede ne bae mra o se kan no o ye common entrance bia form 2 form 3 ne bi mo ko secondary school no me san se me papa ne me ma me no ma anko bi kasinti no bi nsu ni abusua ne mu ono nso akobi oben yen nti na ye nya akwankyere mfio bia ho nti eyewa na odi uti pimpim nti we form 4 na fi na me papa hwe form na ma yonkofo ni nyina ene matipens fo ni nyina rekɔ secondary school nti your kind say ene na me so me hwehwe school na de meko school nti me photographic gang no na wo advertise schools no wo newspaper mu nti next say me hwe ne wo newspaper ma eben na me kobi nti me call normal technical school wo ko Florida yo britia bi mu na I say mani enye school no mu papa no kwase wo mu so no say onyame chema de minimum ma pa ene nyina eda di sa yo onyame chema de minimum ma papa enti na atichafo no bi kura anti asise ma basa school no na me nko ba bi foforo enti emu ho na Ministry of Education ma wo yi mi fi ho de me call Takrade Polytechnic. Wow. From Kofrodia to Takrade. That's right. Now you will be a dada. I want to hear some come off of row. Takrade Polytechnic. Na my SMK school can. Me papa nim ho, me mama nim ho. Inti me papa kuma aye kwamra yirenchi. Aya ne papa asem na me kan. Ono de me kwai. Na yetwa ticket isan say me student inti wo be ma me concession ticket. Inti ekofa train won kran. Na da no train aye mama unya ba bi pontina inti me papa no so ma adaka. Afi Kofi renchi no. Kwamna yirenchi no. Waje kuma. Yo, osuma adaka. Ena train na aye manti ya kyere so. Ena osuro se ogyame nsanso ya anya na wakoyira makoyira nti wankasa fa wani ye picture no na hwe osia daka no gina tire mu no kura ne bansa na tire no kwa na se ebo break na mu twiko manim ba machini ade abre pa nyame hira no aka baabi na nti yakwai no na kyase midin mi bibia ho nti ono no ohwe no wade me call dormitory ono ya no hwe no wasel me kete ne made nyina ma me na ne yiri kuma wo ho nti ono de onim ho nti owie no no de me ko krom no de me kwa kire ne yiri kuma no oja ma me oja me wo school no na me full scholarship. Wow, just untu ahwe nti what it to school no expenses na akabi skani bi akachire yo na onyame beye wa obeye wiye skane ka ichi ma mama wo furu mama ne na me so mi sure say dachi go be hu say
Skebi Kechi, into be a savings account or post office those days. This kind of Kechi be a no mirigum. Oji anadi akotum. Timi be kwa na kakra me papa betumi aye me lorry fare no money I don't know why am me. Actually me papa be yare, me papa nkasa be yare diabetes. Yeah, papa kwesi adai. Enti na me ya do final year no da kro no frame se kwaku senia oyare how me dey. Afi obesam school. If say we to me yes can from my lorry fare. Yeah, didn't call. Na me srowi na me so awurade be ntimeko if say samere na me diskai aguma me wo sika kra ma eva secret millionaire e wo senia awurade hihye ne ne mafa adwena aba me tirim se menya sa me nim me kaipa na awosin agumi if say e ho na me hu se awurade pese de me ye bibi empani se me ntwa no a udi ukosia na awe nkokoma enti sarbe no di sika na basa ankene wa wodu keshi no dachi ka de to kese opani di nkomo afi eni yesem ba kwa na san wom no se esiane se no nyame aye madoma me nim ngomanti na ye waskafo ma bia wo school no ma wongo manim aka chikakra me na wana abom kakra you me kai papa ba ko offensive me ntwa wa no me mo agina so na makwa homan so ya beto aso opani e mo achi anopai ya jao na ampo mo today Yankopon adom ne ho ye na mpacha won so ani Yakopon adaroma mo wudi ansa ne se papa be hunu voice ya papa hunu ne okaze da be me hunu se sounds no papa enya hunu ne okaze e dia na abeka ma papa de hunu se una wo okaze dem pona meka dada Oba Nana Buje ya gobi oni. Oba Buje Nana Ababio. Okay. Waka ero. Nana anopai o papa ena yedna betna ha. Ne nti otie nyina ne se ye celebrate no. Wo hwe ne modern bo na bra bo na wo fama ene ni mfie mpokwa nim so adabi am ne ko adwumadi mi tonko na papa isi wona o se mi oni mi enye nte. Anopai dia na wo ka e dia fa waja ho. Yo meda wase na meda wati fon ase onya asom tie me me papa tiwe so me kase me di na ho adanse a ene me se mo time na ye befa na me tinya ka che na ne so dada onya mi nhira na me do kuma radio so ase e kura dey me surprise dada ori wu na yedi ne ho adanse nti dada tie ni dada nyame nhira wo se yenya elike bia otse wo papa ma minka ma kwesem kakra nchew ni nyame nim dada 2000 mo e papa e be hwehwe mi se Kofi na o ti fi e ben ti dada na wie secondary school in Mexico me de betu aso o se share da atam na okano je quarter forms bia pesa autobia me na minti pe do be ko o man fika abre no me ko training college form me to university form me to training college form na ni nyini hu ni papa say e bia me nya obuafo akofinti no me ko fa training college because that na one ko university ni se dada ma me fa ha abre na ene allowance na ay assembly building na that na allowance gina na nan so pa ko college no kwai SDA training college SDA for na be madanse on our year school 2000 the back room no or man suspension because of say you boo am raso I met some report to school my report to suspension now what said the court me fee na my betrothed make them the papa say e ma wa bomu bra
That's not me. Then when you make sure when say, Bibiara while you school, Biano, also the Yebi. Book school is yes, and a mocha. Obeda. The preps and a walker, Obeko. In his anxious on the May now, or share me Musuda. That very year, no, may not be distinction. I will training college. I will Asokore. That I'm a Shroud, Asokore training college. Wow. Bia, we know a friend Bernard Ekufu. I was correct. May not be as some more catcher me say, my son, I'm proud of you. Wow. And you know, making him in my messy Pia. There, me papa. On the day, said the Sabbath fracture, and then I seen bank one and any do. Now, and then in Kwan and it made in one dance. So come on, radio, baby, dance here, and that, and kind that I'm in Kayan, I am one out. And that mamma see no more, nipa. And then your mamma hold on to you. There, the papa who do. You know what that. And then I mean, shroud. On two quandam, Sabusia, yeah, or Belma, be all wolf, a hofama. Otifu, where Juman, such a or not be the bigger. You know that the good Yankopon born if you mean that the good Yankopon the born of her. Now, no words of encouragement. Now, never their crown or crown or disciplinary on soft down, some crass. Sada. Don't it tell when I'm a neck, and so my say. Onyamishira minim so okuma ene wo be celebrate sa na okuma efe le damase mami nketia bi nkyerɛw sɛ na busuafo de bia danse a nka bom a wabusua mu nyinaa ɔno na ɔyɛ key ɔmfo bia mo bia mpopo ni tida bia na me gina radio so gama no wonfa ma ati mfo bia na eti me de nkrofo de bre numbers amam enye wabusua mu nko a o ewo bia sia fa na nyina dadanti ni nipa de bre dadanti ni dignitaries de bre dadanti ni de bre dadanti amane ni amamre ni jokuman tene papa de nisi midi ni ho adanse na bia sana midi kan no so ni yenwie kaka na ti maka kem se mo celebrate ni papa nisi ne wo mum ne moja ne na ahoden nyina aka mo akirada uwa ansa na ya celebrate wate na ni shira omma wo kwatenten ahoden wom omma wo mefu wo nananum na nankanso na nanye na yeso sana wote no na hosa amai madam asokuma anapai wakasa ama wosia aguye na papa yenimu no a onso nim na wakana semi se ne maka yi uni troba kokra ewo mu enti anapai olma beda wase ye se bia no olma won sem bia insurance bi no be ka kire wansa no wakwa omai ene oba kwasi na ekase odarma obi abeka kire na kofi buje ya babio na me da ase nyame nhira wai na mi sinchira bu dada oma won chemaye dada onyankopon emma won kwatenten a afodin wom na ne mfaso a yenya wo so no yenkoso a nya wo so na mesrega na man ni se to kuma bi bisawo won sem ayawo autobiography won a wodi yenya chini ne yenga yedi wo chini nyina nhia ni papa ni mfin efise wa na mo a ututu no ene ede yenga gina baby ni hu obabi a obeka se mede wa ye kwasampani da sada nyame hira baby anyansa fi bia no onyankopon omma obi sada be ya obeka ye ho baby ya da sa medama so koma efe anabai Kofi labi Bernard Kofi na ene ye no kasei Kofi ye papa ne wo faase a ene ono ato no mutuoze papa ne ma wa ya ma no ene ne do baby a waduri enti anapa ye kasa ya ne wo faase fo no ba konso ahwe aginam dinde baby obi a papa minim se adwuma de ne ndama wo se mo fa de
me de mesh abeta ne nchen na mama no moral support Dr. Opoku Benson Kofar by Akro Farms, Kofar by Okuma Radio, Kofar by Shu Fabric papai no ofai ene wadi na asia ti na futu na ho brase enti ene Nyankopon pagya no ama wiase magina eguso a ye celebrate na daroma na mfiri ko ene me so baba abe sai kroi mu habi Dr. ebet kan mo akwaba Dr. mo akwaba yeah yo anopai ma won say ofre no papa bi na for so don ye me don we don bi na e bo so don e boy de ye me ha me don wa tene wo che say don ye boy de ye wo don silent ye boy to abi pia enti ye don wo fa be bo apinimu na a chebe mo asan bo wura mu na wo so ne wo fa ne ya ono aye anamo no watu afutu ene enkurahye wo so abe kanade live ewo efia na ye hya mo say obetimi akọ Facebook ene de abefo ni say wona mana TV kitawo TV na ne de ye de ato abefo amawo no uko Facebook a ne ye nyina papa ya ye kana semi ono ate abehunu live de bia meka say Okuman TV de eye crystal clear television viewing experience making unti ase ajokohwe seeing is believing okohwe say TV na bibia krojen very sharp pictures here ye kama pa Okuman Radio 97.1 uko Facebook a be on live ya ma anso ha ye sabo YouTube ene YouTube so kwa Okuman Radio 97.1 o search na ho a just click on the bell na just say wa be abusuani ene ye bibi to ope na ofon no abon kai say Okuman Radio for na every and also Okuman Radio 97.1 eti uko Facebook ene YouTuber ene ma ye kan nyina etwagu ho do comment to ho a ye be kan e de ama ebrinti ye ntima mo nye phone in ne mo o text message ene WhatsApp de o de 0551 667755 0551 667755 na also nkomobo a pese wo kano na odi abeto ne akan de ama anapai na me ka wo say Akro Farms, the whole of West Africa and Africa there open a poultry farm ejina brand na ya no fully automated I don't know onano am call ho me say me kwa mani krotwa wisi ni ade ensaka ekosi akoko na to na beduru ho ofa pepa ho na e de ahye crate mu na ready for the market kosia no obo a emu ye yellow e kire se nkoda emu ano kokko no ye ma wo maduane papa bi e na wo madi na wonso unya kosia na enam ho na wo wi a na wonya hodin esipi esita ene udu apasare a ultra doso a ho ne adwuma chinchenche adwuma konkron kakra pa ya de akusu an kwapemfo nkwada anya adwuma a wo no ye ne wo ye security ne oprapra ne o man kokwaduane ne o fa kusia ene ukohwe a adwuma koso bujabuja ne nyina saa adwuma ko kese na se bi ene pet saa entima mo nko anye ene o maso yasene a ye de ebre wo eye Akro Farms ansi hwa shoe fabric adwuma chinchenche no so aba Akropong mu ha ene niye ne se eye shoe fabric oti shoe fabric na e je se eye shoe ho adwuma na oye e bi kura friend Akropong leather works ene o makofa de aba na wo de boya ama emabonya adwuma ye benya pabo ahye Wellington boot ye benya soldier full boot na no ada na IGP aba was mpabo e kama mepebi soldier full pon force maba na zoom line for aba ene anonyam se kese kania kese pa na apie ewo Akuapem mu ye shoe fabric adaroma ene yati asemde yedin ahyeta wiase nyina na no yese ayifo Kenya fo aba Zimbabwe fo aba Ethiopia chese obehwe se ne emasi ko ho a emrante ne mabawa Akuapem akoda anya kwadwufo adwuma ne bi ni ho Akuapem akoda tinwuye o na adwuma ne bi ni ho kwani Akuapem fo akoda ade o monsa na o madwen pam egulu lazy ni ade a okwa se ne pa Akuapem mu ampa shoe fabric company ye damas was every step count bibia wo ye bia no ene anamo ye tu bia no bibia ye obia no enia edimu na ese ne fata ensi hwa ene Indigo Textiles na no ada na ye ko dwumadie bi na maba wo ntuma yi na na ntuma be ni ye bopini ye ko hwa no a ya kso Indigo Textiles e de ego ano si ye Indigo fo edamase mama nke bede wedia Indigo ye kwaya Indigo ye ko party Indigo ye tu ebedi Indigo fo mu ye boy ene ope kote papa entuma ya danda ni ani colors ahodo texture ahodo ni nyina ne Indigo Textiles mobi na da fo ne kire East Legon na okwa osindigo fo yaba na ye siesi kama dwumadi awudi bia ye Indigo Textiles eno ene ne Ghana nyina agye atumu na no ada nakufo ado
na untade also indigo eno ana ne mpanifo ministers obi bia asofo nyina eno enene yehye indigo testers okoye obi ahoade na wanfa indigo testers anhye wanya pamo se san kobra bio omode akopa indigo testers ntemani bi enene efina abaso ne edie eye indigo testers eno ye nyina pompam ehye kama enene eje ne home na eje samba ba bia befa bia indigo testers adaroma anapai yasa bafie ha yebeto enko bobo no tetew nipa ne pii na ombekasa na omne on papai ene e wo fe akasa da ye hwe ni sei abra ukoruta kwade pole no brebe na uwie school no biwie school 1967 yes Ghana for no tu nkroma na afie di wana uwie school to school na atese ya tu kwa me nkroma ye wo school wo me akoye demonstration say ye jubilate say wa tu nkroma na muni ne moye na mde mudimbi se o mai da chida bubu bra share yensa ye market circle tu nkroma ye ho atoy ye ho betoy ne ye politicians enti bra we school 67 no e de ne bai eti mi wie no na me ba fie mi nya admission say me ko tech but say na me kan na fie ye kan na friend Kumasi technical Kumasi University of Science and Technology but essentially say me savings na me year wo credit and saving wo post office na me dey ahwe me ho awie school niti my last year no nti na sika ni ho nti e ba say na for sika for ma no no madam for sika man dey man me school na me ni chop box man top provincial sell milk ba ko kra man to bi ti wo ye homework ni assignment ma mo no so hwe wo no papa no ba ko novena bi wazuri ono papa no share that best school be hwe me say ne ba no se me na me boa no konta ni ade nti auto provisions a auto man ne ba no auto the same amount no dey abreme yo just uti di boa wo kwa ni ba ko sasumari ono so saa ni ane papa Toma no the same amount na can contain just omerisa su and price contain actually obedi contain na sam na okay David afoforo bi na enti provisions ni ade a wo do school day man to be da anya se man to be minister wa de betopo na wutin so di boa wonti na odi wuti eyi na classroom ba bia me tena no immediate 4 people are ewa me hono woku obi ape kwan ben so oben me na bibi na ontiase a watimi aboa no me so no nyame de chairman wow enti abra what's up tech what happened and enti me be chira de was St Paul's Technical School Kokrantumi e hon so onyame ye madom bi ja me mark wo ho mira me ba ho excuse me mira me ba ho no na Roman funana one certificate. It was a private Catholic school. Nation is semi-fee Takradi Technical School, a polytechnic in a buying inti. Na minim lecturers, na minim how to go about it inti. Many one that tenase. Na my Obra Akwantu inti Emma Minister of Education. Ma school approval no fiase say. Warrior Minister of Education so here. Dabi tese abra bedruje no na wako school polytechnic na utima bo bill na hwese ne school no bon homoden na omomo mo certificate Father Campbell who say metumi aboa nti ena meso menka ne tietiasa ena meso one day bi me no wo me ne Catholic fathers ni nyina ko Takrade ko hu one Mr. Koblan no na ye principal of the school. No my directions. The Minister of Education set committee obey school assessment, inspections and assessment. One share the caliber of teachers nominated and sign over my approval. And they would me run government. Full Inti Mira Kokrantumi Technical School. Me wa mark kakra ho nyameti. Opening wa boss no bra papa enti ochra de ho na ekusi say over 2 years 3 is getting to the 3rd year no na me admission to the university na summer na fe na maboabo esika kakra
metumi de support me ho. Samere no honso menya scholarship. Inti allowance I want my university no. Metete me expenses na ekabi. Na so asa ne akoto post office adinima na we dey abome bra. Samere na fi se na mani refi. Inti behia atade na behia we. metumi de mrantesem. Ebeba ho. Na ye hwe ni sei ebra na wo ko school na wo kira de na papa wen. Samere no na medical kase me papa unfortunately me papa wu 1969 to we school fie me no ana urma ka mu. In the Samro we no na me kira was in Post Technical School. Inti na wo hunu wadwen bo kakra. But me mama did not tiase. Inti me papa de well who me university education kura. But yeah, jina so ne enko ahoma so na ye ne papa ni nkobo. Opani anopa ye ma wache. Mejo so. Bema na mpo mtidei. Me we. Yeda Nyankopon ase. Anopa ye Ntow Kissiedu Emmanuel engineer Ntow Kissiedu ne nkomo. Emo odi ansa. Na ye so be kai voice ya ono hia baabi. Na ye so be kai voice ya. Opani ne nkasa. Say azade de ni nyina ne kwaku ka ho. Hello. I am engineer Kwaku Ntow Kissiedu. Azade de ni nyina ne kwaku ka ho en fa kan ho. Bate. Awache. Kwaku. Mr. Michael Ajuenote. Masa. No kasano. What now to say? Michael Ajuenote. We can answer one answer no come answer. Tech. Kumase tech. Yo. That kroba what the young call the public hall. Number room 49. Na ono room 50. And ye experience Marco Pe obi an call tech number. Opani Michael Note anopai that's what who voice no na ye bisa say papa oni share tech no en go fa be ne ba montem na ne su ne ban na disua na okeka na wo fama net say odarma kan bi kire Me call tech no. Ono ye engineering. And I me ye pharmacy. Ye nyina university for no womo nim say obi akodu university pe na womo hu say ye hu penifo enti residential halls no any academic lecture halls no they are almost about half a mile away na udu pharmacy echi ansa na obedu engineering enti enam kwanso saa no ena we live together no so no ena ye hu 4950 no that is for our person room numbers ena incidentally me ya dangini ena also offering na nkese womo akra ayisa no nti oti adangwe no until we became adult friends and close relations. And we have been friends. He was older than myself, and he was my advisor from that time till today. And not to say, yet you free Samukoshia tech. Na maya busuya obini ni nua prekupe na oka kasa na mufiri portable na ne ye te se wo suku ho Okay. na ne ye te se wo suku ho ni suban na disua na okeka na ofama na se na ne ma te se Oh. Yeah, time no the school na university na ye ko no. Now it was a real university. Yeah, they did 3 times. Snack twice. 9 or 10 o'clock, you might snack. And at the 3 o'clock, another snack. Now, pharmacy, if I was engineering, no, yeah, this snack no at one place. In fact, today, they can take the snack even as lunch. What we take at lunch,
it's even better than what they are taking today as lunch. And he was in Rostros and Studios. After all, he has been to the system before. And he knew what he came for. And some of us who were playing around, no, Obra Akwantu said, I had the FEU. But me, And unya ne wa damfo yi obeka say impact ben na wanya e wa brabo so impact ben I will be my brabo so. yo In fact, yeah, Adamfo. Ono ko voter. Okoye engineer ewo ho. And incidentally no, me so me back of Odria. Meduko Odria no. Now wasan ba Eastern region. And Obeka said the thing has been ordained that we should be close together. And our wives, our children, they knew themselves. We brought them all together. And he has a very telling influence on me. So do I. Because maybe because what I say, Awiche. We call ourselves Awiche. Awiche no nature say Promotional brother. The country and say Awiche baby eko ye nya. Not the megemu and panso or the mebu no bebremi. So far, one of my few living advisors, no, but say advisors no before me council, so I don't know be chairman of the council. Interesting. And they waka asem abra muko suku no obeka bibia oyeye ebia dance bia muko can send disco ho disco bia muko ye we dey high kwanche baba bia musia no ana say mika bia mu ye sports activity bi obeka bibi sa. Oh yes, yeah me and I at least every weekend there is a dance on campus. And I also had Chile, Yatiniko, Edward is announced by Asia. And now we were, in fact, virtually free. As you will say, what faculty? Now we are project to be, and now we are experiment to be now there. You only have to send message to the kitchen. They will keep your lunch for you, and then keep your supper for you, and keep it warm. And we have nothing worrying us. And all this, no. Ubu bi aka see ekini book tinkete no so bi. Enti ye di degree na chi no. Ye gi ya ne so aka ho. Na when you remember wakoro. You say is that a particular memorable bibi a obekaya unia bekas ye dan there make I say maybe boys big PA na omu si ye omu ntua driver ne ka no mu dwane na ensema omu ta dan there kapafa ne chire ya bibi ho abeka say mu ye ya obeka unia ma unia ka ye dan there yakopon anie ho afofi a bibi sa ho abeka yi. Oh, not to that extent, but Nyamikai pa they say during university sports nia onimiye no utimiye me by stature no I am very small but I am a big supporter. Even university elections and the rest, SRC, NOOS and the rest. Me say unko. Yeah, when I decide obi a fate. Oh, me decide. Na unia ko office bi or running student days bi ana na edusiana obi be say so na edusiana. Okay. Oh brother, or vie for any political office ABR, say the test corner the one and I say SRC was interested in that student leadership thing. Oh, Debbie, if it is at a faculty level, no. But when we take decisions,
we are supporting this man, we all go for him. I say, Mono and I'm determine who goes and who doesn't go. Anyway, everyone you know wakasa bi ono beka ba kumenu bi na yaja kwan. Da, unu ya na ekase obi abeka kire no. In fact, I just the university, or you before me. And me lonely kakra. I have to move from 25 from room 50 to the next in order to forget about him. What do you say? Yo. When he left me, I have to move my lesson. So I went to the annex. Because the bad guy no more. Now I feel say was a mention back on the so no what. It was a miss, it was a loss. Wow. Anyway, Mr. Kissiedu ha we say unu akwaku awoche enti awoche wa ha. Ye ma woche so no aka ba ko mienu bi enti gina so no awoche no nkasa. Yo. Chirikpo ko basic ko kabra for dan we. Awoche. Me das. Kwaku. Aso. Konam to say. What's want to say? Ya me adu e ho ye. Ya das. Achiri e be kasa. O woni wa na wo. O se mo kabra fo na mo kadan gba na mo katwi. Ya das. Achiri e be kasa. Ewrade nka ho. Okay. Se me das. Achiri e be kasa ewrade nka ho. Yo, who's running count? Yeah, Tansiana, Ningo Fono Hamming, and there were a whole lot of problems there in the time. Piano. It got the 3 weeks growl. Ain't in our own team in Cano. Yedesia. That's it. Keep your boat afloat. I will check Papa Michael Note and Yenaka say Michael Note. Ajuel Note. Papa any Papa in call tech Kane Kwame Nkrumah University and Kane Kumasi Technical University and they Kwame Nkrumah University of Science and Technology. A one watch say Kane say Omoya Bia Yina Kane Mubia Upi Bia near Mobia na wabo na motimi asuade enye na yaba piece hall mu da ho bibia ekoso kama da enti from university no uwie ye no what happened? BBS University in 1973 yembre na we introduce national service. Iti me first station here ho what do me call ho as an engineer with Ministry of Social Welfare and Community Development. Your national service no? National service. Ho. Udi afi ho. Me did 2 years. Yeah, national service. National service. And sana me sang me by Eastern Region. Eastern Region as a regional engineer. Ho appointment nyina regional engineer. Yeah. And I team enemy. Sena Volta region, you know, I'm a regional engineer, and I'm a bar, Eastern region. Hey, this opani wabobra papa. Na sabra na ohia wanya ho kani. Me call. Me see no na nema se medical ka se Awurade wo bibia me bia no. Na me ni obi a o kire me se yeyi o na me ni ofutufu bia ni ntia kwankirefu bia nka ho ka o bible ne wonya me so mo pe enti ne aka me se me ye na me bo ho pai na me hu se yeyi a me nsa ebere wo ho krakra enti ansa na me fitek no na me ye imagine se me kan no we school now ba we do tech won say na me adi wachi no ne ade to wan hwe a wan fa ne a ope enti obi amene ne hihye say me ware samere na woni me ko ho first 2 years me ye adwuma say engineer no obra na me bo no aweba no kuma tui wasi nipa ti sa won che ne wowu anti magi mi chia wo
Inti wa ngware me. Abrante kra wanya regional engineer. No, me national service. Me national service na 74 na me started national service 73. 74 na me national service. 74 na me talk car Peugeot 504. 74 na me talk plot me fi asese me sidan. 74 na me imagine say me worry. Inti I say niema kwa kitikiti. Na yam share no. You say ni practice wanya no wankoche. It was not there. Oko 80 was here we see do na ye enhye pa na wo ye enti na na ekosa no. Yo. Enti 73 74 no mu no. Afi 74 me ye niema bebre. 74 no ma am kese me ye 74 na me ware. Obi ana 74 there 74 near a special year. A very special year for me. Because 74 no mu na me worry. Abia ene me yira me worry asabi nyame friend na anu ma anti adwoa 74 no mu na me talk car the first Peugeot 504 those days. Na the whole of Water region na 504 ewo crude ewo region where you 4 now the ka ho 4. Wow. And usa to wasase said there be me boss say kakra. Until by 74 before 75 the end of 75 no fear me timu na mercy. Yeah, amafo dan. Yeah. Wow. Enti ebra o ye regional engineer no obi ka say regional engineer dey na wo ye. Na wadwuma no any saying. Oh, madwuma no dey na eye bebre. Na yeah, first of all, near community development projects. Say, Kangan Mubekaya, a man Krubi to me, say, ye per Kwang, when Kasa, the one wedding, ye per CAC school down, and Kasa, what the Kasa, the one wedding, ye bridge be, or so ye bridge be. Into a co, near koi, she, near yeno, proper mawong, yema, technical advice near the day, until near 4 men near day. Ah, could she say, actually, ye be introduce feeder roads. They introduce feeder roads, community development project. Feeder road na mutwa efutukwan no. Samre na etwa efutukwan. Nti ho akiri ansa na Ministry of Roads and Highways samre na PWD na ye roads nyina Public Works Department. Nti ho ansa na fe wo be set up Ghana Highway Authority AESL and PWD nankasa. The Ghana Highway no now one concentration was main roads. Akasi no say no. Yeah, trunk roads no. Yo, inti Emma was set up Department of Federal Roads from Ghana Highway. Young pioneers, engineers are if you say Department of Federal Roads. And there now kind of voter region. Wadam Fubi or Hinibi. One kind of voter region. And pray. Voter region they may call watching to me Kayobia or hop pring. Now, water region, a region beer. Me brush as fee water region. Monsieur never be brave fee water region. And on that, Magina to the abo me brabis in there. Ebony day. Ablutomenyo. I just say, I can't in yet. Omunity I can for your mom. And someone your my. Nah. There be often a try one tiasi. Unipano na adwene se onimu. Nti onu wishia pa ninsusu se wonye ni papa. That just say that super be na challenge na ba wo so se be prove wrong. Ka kire ne se wo ye ni party so no ya. Eti se wonye ni papa, eti se wo ye ahweye. If so no ankasa ni o ho adwene pa dada. Onim dada. So what yes. Yo. Ena nti Emma mi bia mu no wo show ho suye ade ba kwa misua wo voter region nso pa ne say 1 wanya misuro 2 wakukuduru 3 wono kwaridi kan tema ni biem wakukuduru wono kwaridi eni wanya misuro nuru ho wotu nuru but say wo de sa ne ma bi sen ya me bobo si bo bra unsuro udi no kware yo
onyame som ukitamu ena wo akukuduru wakasa wo mohu efise eno ne nyame som no bata ho nti uhu se waye yi a otu adura enkan wankasa wadwene mu ye han ena wo re bibi nso a esiane se wo se wo ka no quarantine wo nsuro tene boa mo atimi fa votaji papa ben ma me ben na be ka abo ne din wo ho bia no ne ba na bi create yen obekai me kai me neko na nkro ben na be kai hodin cause ye wo joje ye wo denu ehini na be kai wo kro ba kwa na ne din ye ende pa ye tutukuni den ho na fatidachi na kule do fa na ze tutukuni ba bia na kro no wo na esi ye twa kwa nko ho no ena me nyoko ba ko se akrofo mu nyina mo tumra kurom na ye ho nton eti ye de yes ne ye de ye free the whole region farobo kuro no ba bia ma adwene tumi kire se e wa ha na se wadwuma oyeye no one nipa bebre ne hia ebo bra eye adwuma ye na zaka papa bi online so se na ye yi neti be so be kai ene na opani anapa ye ma wachi Mijoso. Now pom today. Me pom ye pa. Ya de ho ase emodi ansa na ye se dada be hunu nipa o kase aka bibi na bibi abekai afini bi amudi na bibi kase bi obekai wa. Papi. Oh. Today. Mr. Rens. Papi. Apom to say. What's apom to say? That was apom to say. Yeah. Also apom to say. Unyamia do me ho ye. Yo, yes, Ebeko Street, Mr. Martin Mensa, Akani. Papa only adwuma ofida roads. Enti ebamna ka ebra onu hia ye no said ye modwuma ye esikoye. Opani Mensa, ene unia opani kwakunto engineer ene esaka na hai. Kana sembra na mofida road na adwuma ye na okeka wona ye adwuma na otesei. Oh, Mr. Kissiedu there. Oh yeah, very serious engineer. What you say? Now, oh yeah, devoted the power so to say, Obua ma acquire concrafy. The ye silver farmers and so a double more so to my more adjuma. Na yenin sana younger na yabana ya share one so try say or share the experiences with us looking at Boama yet me improve Fidel now. And a hin and ye juma. Maybe palm and the same office father year Kofodia 1977. Now the Satanami national serviceman. But I don't know chairman there 4 years. Nti me fa na say me senior brother pa we senior brother nti o ma me support na efri ho no na obia me free Kofodia of bank and be training kakra na chire yentemo titi batila na we together actually you be regional engineer e wo Kofodia no so satan no wo hu no regional engineer wo ho. And we've been together since 1977 or can be British. So. And dear pa now bekai obeka say a bribi ye call Ford a DBC report be a decoy and answer you be a coye a dear na kai pa obeka no. Oh, near me kind say na ye agree say yeah. Road via hodna via no as ye de prioritize say me adwen ko enoma ekwan no nsuo tai be me na asie te se bia ba bi hia covid no na ade na hia ye mpa na e hia so pa say ye mfa emphasis e me no so ansa ya de fufu bia ba bi susu a ekwan no ho e wo from low line kind of low line na nsuo tai e bitimi ama ho kai tintim so no and so na ade na ehia no say na say busy this low line sessions no
nti me kai sa two priorities for me one say obeye shape to get a bit so and our guy will be good kwan nyina so kra aba Rapai o papa ene unia pani a o kana semi ene ye celebrate no sanse wa bebre e de ama Ghana man ene Akuapem mekwa ne se ne ye odi adwuma no ensine eno de ye hunu wa ha hai nimfie kwanim so omega bakro na ebo chema wa omega bakra enti den sem na abeka de atwato na otiewu den na abeka atwato oh me de meka say no ye baba fo be say afabo o bi ate say utimi kono ho easily utimi no di nkomo chen ni pen kran pa etuni pa fo pa fa kopi ni si no senior menene ADA to say o catchem say ase ye hwe ne titi ma ma ye wi afa na ye corporation so a ye be free bungalow mo ne akotuna enya ye fie na de ye ma de ye nkan se ye mfre ma no se dada ma ye ma nkwa de ye be elevate akoso aka se o me ye copy ma eti ade a me fare tu me ho fofo pa ma brabo to say so me di so to say so me nye disappointed and I never come can pa na futu pa ani nkwanhye nya da mbika ni pa another point Mr. Mensa ye beda asese waka sempeti say e dia fa papa e na asena abekọ no e mo no so no wadi kita wenti gina so na etie ne popi e beka kire o popi me da se ya mi shira mi chakaro no mo fra no nyina amen we da see you fine baba Mr. Mensa papa yi one Emmanuel Ntow Kissiedu e ye adwuma e de nei yamana bamu no enti o surprise bebre e de man on twen kra popi they who di wako enti over na meeting anam dia fam na wakoma wafam kakra ne ye adwuma da ye hwe ni say ni edru ba bia na wako o de say voter bi akwa adwuma ne ayi wabako foredua ho na osi a opani Martin Mensa na ne ye adwuma ho adwuma ye no so as regional engineer net today engineering works the challenging just say idea of engineering I want say project bia ni nisu nti we experience sakura na wonso wahu se ne a obesisa nafa nti yare kan adwuma ye na nkasa de a obetumi akese differences kasi bia nimsa na to say adwuma kro na ye yi akwan nti kofodua ene appointment hene aka se wo ye adwuma na hene abre pa nso kwan bo na wo yi a na no bi kwan wo enkran kwan so omo ye sa edu akaraji na kro bi ono mo free kro no ayi densuso fancy densuso ultra kusuhuma o kwa ko ayi Apija Junction no densuso na enso bi wo ho enso mi ne ben ho na Chinese for years on Bay Bridge ba kwama so ni mi no ma for makọ na mo atom friend pa kusa nyuma na azen base du esi wo senso no so enti akanfo amamani amane akanfo no pie no se dabi yensuo different mienu untimi nka ensuo mienu sa amomu amamani anti onye obia e bridge ma no na oye we ansa na hojo ehe na oye adwuma otu bibisa na obre appointment dabi mi mo de mi gidi nti manfa sado no amata madwuma ho efise o makwan pa ne dikan ahemfo ne akonfo ne adede sa ne ma ba betwitwam wa kwanmu na mum na me obribi a meye bibiem ye kwakoye adwuma na ohina wo kuro no so me kwahwehwe no na nidi mu na makochia no na ma kire no adwuma kwan ye ba beye titru akwan titru. What is over here kwan pe ene se mo ba ya akoye asphalt nti ankosa omubuaba nti animanim ya na ma kire se nti wonso wo afutu bi akwankyire bi a na wode aba nti anya de ya twan na yakodu ba bi no so obosom ma kwan na watu form no ne ade dabi ebi ono mo kama ne yeso mo so ye no omo form no mo ye e de prepare e home na unso adwuma na koto nti ye no kodi komo sa mo so mo wo bibi e kwan ye mo kwan mo na mo ba be fa so nti mo gire se mo wo mama ne bi wo ho asese mo ye ansa na
contractor na tumi abaye na adwuma munye ni nyina na efom ekwana se manya abansika no no de kubekọ baabi fufuru akoye kwan fufuru baabi won so obi ahia kwan no nti yende yanya me mom de banya so haw no da wo baabi a na da he na adwuma wo ye isiriwe he na wo kai na bia no bi krati wonim so na yi sa kwan he na o kai se yi ye ni ade se ba kwa kan o television wo su kro ndi sei tutukpene he na wo kai wo payment payment tem so no so ye me wo ding ba ku bi a eno de ben yan ha ya gbolo kofi gbolo kofi mateda yo na no CBRDP World Bank for project bi na ye na World Bank consultant no by ne ding ne ye ne de gbolo kofi no iti ema kai ndi project no doso nye ni okumani no mu prankesi kade area kwawu no area ho say the whole region the whole say the kofa krobo Akuapem kwawu from place sawama from place da wabodjuma ye call line si na ye di komo ba akon ya beto aso opani bi wa ha ono wo fene we me mane ense brekra me na pa wo fene no opani anapa ye mo ache so na umpo mo today Yakopon adom ne ho ye pa na mo so ye Yakopon adom ye ho ye won da different bi e be so different pai no ye mane embrekra no wo hunu fa friend fa pai no kafrache kafrache kama mama na say na pa me ma wa chi o se mama kasa emse ante bonfreni bi Mr. Kafrache me haya kuromu haya kwa ho ntimi farese mechanic no to the no bilia me ho ye Anabai ye mame abeta niko anan ena yesaka ni mami eye dada ne ho kani wono enyonkopa nyonkobrebo prekope nanu adana antiajoa ne nyankopon epe na oye enye ye nipa de ni anu ye bia eni nsemise bia enti dadaja mama kwan fefefe enti papa rechichire na hoden ne ma waye no eburu ye nyina adwene enti aseso enti dada me ma re ho sanse nyankopon ni enti a ye nyina wo ho na echiche ore mami eye dada ne mama o ma adamfo eno mu different tafrache enti oboye amadada anyanka ye bebre mama dia na anim fa ukunu ne wadamfo yi ho ni ya berma onye madamfo bi o ye ni ya berma o ye ni pa o dobushia no pe de sheye ye no wo fa so ye me na e so hwese chiku no kwa obekọ adwuma no sua obesua obia so bia na tin fa yi bibi mana kasa na ho no de boda bra nti o hwese fa de ko so obesua o hu ka o so fa ne fu no frɛ ka fa che na ho kede no so Yakopon adom ni na kese gomo no tia so an bibia remu o wade ju mani penina na mede Yakopon ye madanse Debi amani baby tse no so the car fi the farm me nema for the cool fi bi aframa wo twe wo ni fi atona mi adan Tamto mo teninka mama yete won kapa usukodi asrama wo twe ni fi asna oji akwan mo akọ wo ni fi na me ko du ho no ade chen no ofre me tena ase no ka kire bi fi minhwe na me ko adwuma so ko ntebra hatan kora ma fi hoda nti manyi mangana na yitro aframa wupi na bi fi na ti se oye unia berima prekope oye unia prekope ente ne awukan de unim nipa ede na obetimi akafa ne ho ne su ne ban se ne osie ne niema ede na eye wo fe wo ne ho ka kire na medical akase odo abusia
Opeso biara ushia no. You bet me the above not the one. It's a name more yama. You won't bet. This is a won't pay. Name not opera, the yama. She said, now, be a little fast, be a minute for doing in the bar down, or the say, or be no baby I yet, or not so the upon bra. Or the little now. Eh, no, who found the use of me? There's a BBM, a person, you come back home on any day. Until you will be a Libya or a yam in the penny. When you nipper, you nipper, Papa, yanya ntie se oyobia o type dwam ko papa de bia no no asie to dwam no ko dwam o kwata ncha sama wotwe hu so ko dwam ko di dwaba afieda ene kura ansakwa nam ko tena fi ho ne ya ye ko kwanso e di weekend a e ko ta aduan wo sumu kwan wo de be fie e ko ta aduan te se brode bankin amenkeni ba benam ne ade e de be fie o mpese ade chwa fa contention ko top brode e bia e di sebi ugo asha abana madan e se bi uga ho uhia wutwa na wane ya ni bia gwade ni di pa one mama aware mu no em se watwu aban wom obi anatena fie abosume nwotwe de abusuan ne sa e de na ohunu wo one mama ho ana ye wo fe pa ya we re de anko ye we re nti adwa na obefre no so friend ye mama kibe se ni ana mama ye man ni ba ni bi tumi ye man what you say ni ana mama be ya man ni bi tumi ye ba na mama te ope o ma ne diendi e so gwar no bi gwar e so ye man bia o ye man nti na ni ni ko le ni watu ato nsem e asam kese ni na ye se ha bubu na ye bompa ke wa din kura na kakra you say one so died that say ni bi kan ga ano na sama na o kan say onu awie na adwuma orko nti say ye tse we di kan ye mra meta na ye ho na ye se ni wi na ye tia na sa mama di kan ko nti no kwatem e bo yi ni episa Antiniko adapai emse wakasa ama yenyina awusia gwen bi ukoi edi ansam na aka kire uni abarman ene obibia yi eka nti ni afa ekui Yesu Kristo a yesom no ono bi omfie di onkogo aso ontu kwan a oja no ma ho obo ho da mama de okọ na Yesu wo nti Yesu okọ adapai yebeda se ye hwe so no obi obeka kire wa nti yedin netie ne uni akwaku beka kire wo tafra che nyame nhyira meda ase wa ben kwan no so eda ase bebre asoda nyame dia adapai ante Alberta Niko Anan eye papai ne nyonko na adamfo utie se ne ye wo kana one no edi ahyiam ne natena ache adapai yebekọ nsem kakra adofo edi abegya yen so na yababa kumienu enti yentie wei Hello, Da. This is on behalf of all your children. Peseka say you have taught us so much. Watching you be brave. You whom be a start here fee. But baby I near do be a year. Now what so yensa? A dang yen. A train. A brabo school. Fee mofranyen. Watching you be brave. Say be a responsible parents. One a yesu feel ho. Yesi nyame nhyira. Odo a ode we cannot just imagine having any other father like you. Yesi asida. If you so Nyankopon ho. Na yede da wase anope. Nyankopon da so ma ahoden o ma wo. Adoma efi so. Ni mu nhyira ni a onko so ntongu so. You are a father of 5, but to us we say you are a father of many. Nyame nhyira no nhyira no ndomu bebre ema yen. Amen.
Anapai eye dada ne mma no kakra ene penny ene ne ono papa e kasa no na am say se ne site no ye besa body bio san say very touchy san pop voice ni bi na ye papa ntie voice a ye boy yi o man nyina mawa kakra penny kwasi no meka nyina say o makuchire nsem bi ye monchire oni tie say ye wo a. Hello, Da. This is on behalf of all your children. Peseka say you have taught us so much. What you ma be brave. You whom be ebe start fi. But baby aye ni aye do bia aye wo. Na wa so yensa adang dan yen atre yen abrabo school fie mofranyen wache nyama bebre se be ya responsible parents wa na yesu efi ho yesi nyame nhrao odo a odi adoyen no we cannot just imagine having any other father like you yesi asida a efi so nyankopon ho na yede da wase anope nyankopon da so ma ahoden o ma o adoma efi so ni munhire ni a onkoso ntongu so. You are a father of 5, but to us we say you are a father of many. Nyame nhyraw no ndomo bebre emayen. Amen. Now here. Na otenka say popi adwuma na ka so be that you be microphone ma be de popi adwuma na dem say oje hompe wa you otenka me da wase se pen na ka say kakra na ka say sa won da me sa won voice me da wase nyame nhyira mo na o men ankodin ne yenkoso ntrance ni gemu. Asama obidia ba wakrochire si enkanchi say or say this is an illustrious son of the land, love, education, and Christianity. When it combined, that's what Mr. Ntow is. A true exemplary life for the Akuapem youth to learn from. Much love, say. Madam Janet Akosia si Ufori, Mami Jane Baker, Akropong Akuapem no do we buy. Unim no. So vending. What's your friend no? Madam Janet Akosia si Ufori, Mami Jane Baker, Akropong. So unim no kra wose uye obi a wose mabunu sua nepa odo entity ahobrase ne ojo ene ahoprapra eye niema ahye wo man wose Akuapem mabunu no ehwew na osua na uye odum kese na wase wonwini wose Ghana man nyina yetimi celebrate you wose wo de ye kan odo a ebi enni wachi enti anabai ono so otuche e de ma obonu mu ase na ode ma be na ase mo esi hwa nanu ada yesa ko hwe Facebook live ukọ hwa papa iti hwa ene ne wofa se Dr. Poku sini nchen o man moral support enche obebom no so abeka de no ode atwanto sanse kofran by opani dware wi a na ensuo nyina asa Madam Margaret Rose Tete teacher Koko ai o sign broom o se anopai ono so otuche ma obonu mu ase ma na nani so oni ye usu ene wo ban na ode wachi bi ni ho enti oda Nyankopon ase so de won kwa FM no de wo be fam Akuapem titru ene Akropong teacher Koko ena no pe ono so ton craft for sign broom teacher Koko me da ase yenhwe ade a obi a kire wa ha George Yeboah o say worth celebrating. We salute and adore you. God richly bless you. That George Yeboah say anopai osefata say Yeboah basweti say na obunu mu ase echiawo na odo obu osomnebo enti Nyankopon nkoso na onhira George Yeboah na de we afa Facebook e de amawo anopai George me da ase John Peter Adonyako enso so wa wofa say John Peter I'll say Mr. Ntow Kissiedu is one of the greatest minds of our time. He has dedicated his life to cause positive change in Akuapem. Uncle Onyankopon shaopi ono se wode wabrabo oni ye usu no ban usika wa hoden no nyansa no ndie nyina na ade aboa ama ene Akuapem ebini yetimu a ye kasai ebini Agro Farms ebini Shoe Fabric osene nyina ye wadwen no susue ene wadwen pa no trimpo ba a trimbo
pa oboye na ama ne nyina anya ho pe wa ye say John Peterson so so Yakopon enhira na ho de obodo mo ase na otuche nso e ma wo John Medasi ye ba ha my Mr. friend Lily or say he's the most selfless man I've ever met and I'm very proud to call him my dad. Lily said also o pe obi a o wa ho fama ene ho brase ene afutu ni nkrasha oyiwa onyobia intanopai ene de so no so nimu na otimi fro se na eja fro na eja onum se e bro so kra so be fro se enti onso so chia wa no pai didi meje osume dase anopai yewra eye engineer Emmanuel Ntow Kissiedu na napai yeguso a yene no edin kita ho na Texas ze eba no Oba Kissiedu eye kakra o say my hero panyin no o say my hero o say nadi nyina wo no hwew na osua na hye ni nkran enti wa bon tofa say we kunu ni prekope e de ema no o kan say star medasi yes amra yanim mami bi o say Nana Kissiedu Nana Kissiedu ne kase say o say he's my daddy, super proud of him, I love you. Also Oba pani ana ka jeni bodini bi o say your friend no Nana Kissiedu me ba bia panini afabia ni brother ni o say the also etu chema na ni agi a also so ye ne de ene fe o say o kan bibia bo mu a wo ye ne nda so wo ye ni bibiara na ni je ene ni bibia ene eye wo ente oban anapai ye ni aso papa se waje brani adaja betase na ye mo ntofa no abra aba kofodua no na wa hia nchajoa everything happened in 74 na me wo ho to ube shan hana shan was ho apparently no so ko school or whole technical school or catering course minimum no Akropong ha say me yonko me kesen of any rose ne yonko pa na minim say owo ho kura kwesi say me koye project bi wo school ho na me ko hu no nti weekends a mama fie no na voter regi ho won tika say papa nti na bongulo nti weekend na say amanifu amini wo mesrasra wo actually na enye ope kwan sokra kwesi say dakro akuna ebuye mani nam say ewrai na me hwe ni ye ansa na ko ba sa nti ho na me sia no ala obi kwasi bizas obi akoye wu project your project na koye na o da be say weekend na me ko be tu as me ko na be 4-5 times kra ansa na chiri ansa na fe na je say who said now oya closer to me since me tako weekend if we could do weekend na ono so pian se me ba die ho na e de odo asem no ba na and just mo me say na ne aunt district education officer wo ho enu nti na me so no ko ho na me nim ne aunt no but na me nim say we abusuafo kra if say na me office was ground floor na mama no office was first floor there's mo nyina wo bia ba ko na mama no who said ni ama hu keka ni ade say kitikiti say medical case na mani su ya show pa nti ma obi kura aguan me we kaya nti ema mama no su hu me na ni je me ho pa so young man no free na wani su ya show sa because we quite na staff toilet ni ade na ho nye fe kra within 2 weeks na ma sisi ho fe nti akiri ansa na ma me be hu say say na ewura na mesra no kra ne antini Tetebra no we program ya asuade bebre wom ne titru nti tetebra no na ohu obia na ope se ono ne betu anamo wo odokwan sa ware kwan na mo ye ne se na emabu ni ntie nyasa wo sori ya kitikiti wona na fa yonko yankomodi osra no hwe osra wo hwe na wo de hunu mo ho na yo wo bibia na wata ache no kwesi se fe mi fi asese me che na de a na emu yeduru nti ho anse no no ntu hu se sa achedi de emu yeduru be sa asemu di achi yo kan no na ura UTC kinsu ya utumi to ade papa beto watch wo fancy pronto
Pronto watch. They say watch a sumbo. Papa. Ne you beka say Omega na say bibisa. Inti na kwesi say Kissiedu Akropong invite no ba mi bongolo. Da bije yeje ye hwani pa te hona. Ti anye say putupuru na tizena na mafi ye a osi obia na Washe ne nyem na afedi akwa. Enti ode nkra ba afia na asem mienu bo ana ba afia na ne ante na sementi bibia wo homa mo. O da bi sefe onobi afa yonko dia muhia obi ogina nchen third person betumi ahu se monim mo ho. Na wo hu se monim ho kwampa so ya wo yi wongani won ka hwe kwesi se akiri mebo ma bo fama ne se ewura mehia ne nti won ko bisa na semam. Enti nabusuafo enso ti asem no fa ne se. O se ne gesem. Hina na ne ba bia nya engineer obaka kene se fa asem ko no. Na okọ ware kwesi ade kwesi duma ase ba. Enti na ne gesem. Okay, enti bra mo ba ko fodu anje se mo ware ho na mo de ba ko fodu dia. Sa pepe. Na ante so na oye den. Na mami kan se me medical akase na ma hihye me wa brabo no enti mra me hia me no so no ye school ni onwie school ye but me think say esese me ware enti ma ntwen ama wa nwie school enti me ye no hwade wo mra no o school 74 na yo baby an kebe kwaku 74 enti me kai se oka kire me say a holiday me ye no hwade nti okọ school a o hye ne ka no na ni teacher ni ba ko frɛ no ka kire ne say hey uti papa uwie school na ukwabonten a o brei anse na wanye kunu de wom adwuma de saber no na vacation jobs no na adwuma nye de ne nsa na momo kunu de enye easy se obenye okunu nti se wanya bi wa hadia ewura da onya Akuapem ase ne somuye na ne ntina ho brase kwan so yo ente emofra hin na frimu ebai yo mofra benum mia baasa na merima benu omdin me wakwasi Kissiedu kwa me okra ku Kissiedu na nofobia Kissiedu stara uchua Kissiedu yeboa na mawa uchua Kissiedu to say emerima abien benu ena ema abasa yo anopai wono de omo anodi sem baaye ebeda wase na wono ebe hye wono nyamete sa no enti ne wotenka se are you fulfilled wotenka se ne woye nyina no woni so ade huna bam akoma so ade abam you because the already ase na metinka se me wieye if say senia waka no me nya jama mankasa me yefruma me ya jama obiara wadwempa na anisuade hu papa bi wo wani so na wotwi ben me pese me so mu se wo ye me ba enti eba amatete dia popi no de ugitum se ne wa passe wa wie popi adwuma no metumi akase abayen pa de Onyankopon de ho akyede ama me if say wo family nsem na se wanye ye dia ne na edi wachi so na aka se menhwe ma won sei no sempeni ma won sei David sa am so tai ko egwemu pa na no kra misia wo adoso ana me kwa me so be na wo ba eno so woni history me yire yare be ye mfia sia kra no sususa yo intimi ana me ko gwaso me ba doso ko du ba bi na doso me yina gwadufu me yina anime me pake me kan ma kasama ko gwaso na mato ne ma esese ehia na me de akofie oye yemra abusua kase a wodamu no enia we bebre amabusua no abusua na ka wasem me ba ya mbedo mabusua ono mo aka wasem ne ade bi ne wo fa ase opoku bensin de kan ka abusua no ne ohunu ye ni so de hunu ye de si wani so ene ne afri maba ne ma wo fa ase
enso so e de ice na gu cake ni so ni asori so masa min kese okay ebusia de no your advantage say isan say wang the bang minti na mum mi wo ho ma da sani bia ma men ka sem bi miribi ya call ya twene bo ebusia meeting me ma me no side ena me tu me ho si wo say ma ba na mranti a maso aware a mo hu sani amoye mo ho no me wo ho ma mo me say 207 and as ija aware more than 10 was a 13 mabunga you ananka won aso aware a wo pese wo ware na wo hu okwan a esese wo faso enti dada obi a okroma pese onyan ho kani obi na berima no ba obetimi aboya na in America say me wo ho mo obi a anya me yefunu bank to me wo ho ukura adwempa na wo yiri se ukura adwempa uchu be me ameso mu kwampa bi ese ye de wo faso bia na nea e wo wani so no si ye betumi aboa wa ya boa wo kroma abra na munyi no ede na wo kai ohene ben na antitie te se krom ha enei wo hwe Akuapem Akropong edi age miamiaye na ene hwe ne mabunu ye na no ada ofi high street aya hembrom kwan ne ko saa no ka faso fa Akuapem hene aban anim no na se kra de na ebisi e frɛ no obonsam jam ote ye metini na afse kan Akropong no enye ne nei ifse kan wona ma abonten a uye obia uye Akropong ni pahini bia ba de necessary obi ni ba bi efi uye Akropong ni pahini bia ba ifse uye ne a emfata obi bi sa se hina ba no na ubo wudin a ubedu fie ne na papa na o maame atene a waye dedaw empo onipa akompa obetuma atwe waso wo ba bia wato ansa na wakodu fie enso nei wona hina no akọ teacher ni kura ntumi mbo school ni aba akantum obi a abonten suni nti obi ni ba bi efi dada enei wadarumo sane utufo na otete nipa edia na oman no ututu se ye ya ebetimi asakra me no ka say test message aba or see a friend Alex Opare I'm a real crew of Akropong, but now at large police station. We truly need such persons to motivate us, not what some are doing. And they also or your Akropong and your person in a large police station. Na nipa biti se wono ene wo se yetimi hwew na ye celebrate to kanwasem na ye ehwesodie efutuo eni nkranhye enti ede na obeka na saafo no etimi ati obu a wotie ne obeka no obetie me ka se no kwaridi wankasankasa wa abrabom wa wo twa wo kontompo a woni me se asema wo kan enye papa se wo bedi wo akukuduru na woni me se ne a wo ka no ene ne awususu no ye no kware a asese wutumi bang nipa bi tse sebe panyinfo bi a wo krom ha na se wonim se ne awo ka ne ye no kware a wontumi mbang pahini nti yemfi ati nsua no kware di yakwa asore nso yemfa nya adwuma na mema ofasi Dr. Poku Obam na odwan de hu hiame odwura be pa na di eye wo de pa odwura be na ka odwura we die ma odwura yi na no ba kwa mi di ye mi kra me hwe ya me hwe mi odwura ni pa be wo ne so we di wa hu no hwe eti mo breso na o man ti ase besi odwura be na kai pa odwura we die odwura ye de pa ye mo frasi na ye pentem aba na Bedford driver no ma enti ye basa we cry na pay no fo de when you say driver no be back na Hollandia na mo pentem enti oba obe lodi yen enti efiri ni tui mo nyina na kyase ye wani yema akosi se ye si form a wadi nkurase fo gie yen sa odwira no yingani ye se wo tontade ahoro mayen unya papa foforo mankasa de fimi mu frasi nyina me nema bebre mankasa na meto obo sika no na wato me kodia do pa me kwa chirikisi minim koto yi pa na mato na
me ya abofra nyina no na bibia me pe bia me ntwem so panyin nyem ma me na bombo so be ye bi krong pa de men kai se ma fo biska da bitumi tena firim ne ma ba kofo dua ne ma ba ye window shopping hwe ne ma obehia no na me pe ne me fe na pe bo no di hu pa na ma beto nti so dwura ba be basa wa bo ho dada nti se wo man tem na watare a watano wa be hye na je se wo ya adwuma hu no meko wo fasi Dr. Opoku Best doc anapai esambo achibi ho ya nua anapai akrada wase empani se uja na ya unya adaje and so you're a very busy person so baby na kan na ma za bi mo fade na sem na mo kan dia o se mi jana emi nyina na beta na nchen akrada ase ni edika akoma na tie fo so da wase wo fai etie na betimi akafa na ho efiri o mo fra brem besi enne a ono ne esen besi na betimi akafa wo fa ho medase echia watie fo nyina tama yeye mofra ne empenasem efiri yenim se oha wadwene obetia ho nti yehu so ba kwara na ba bi egina ne yesoro fi ho no ameto ho because obey or the number na ba be chechiro ayefo say oha wadwene I quite remember ne baba ko ofreno Kwame Kissiedu Akuapem on the dust in a school ne friend keke no the keke do Kwame and when kwesi na Kwame yeah that din komo na no the dust in school Akuapem na dust be said say Kwame nti am ko na ko fie wadi jana because you say mashallah na wo fie won na no ye den the dust be said Kwame ko fie wadi jana so me okay Kwame ni obi ompero na so mo ding na sabe yanga yete family house mpo na yehu na yegwangi na mu ya motifie ode na pressure ano eyeding na so no yebenyingi no yehu ise enye sa na etenen na momo no eye emuya mom na ode ebuayen eye apomuden na oresheyen enti no Kissiedu waye bebre Kissiedu aye bebre especially mema fem titru wo hwe manager ko WhatsApp sesia na hwe pictures bia me de asendo Akro Farms ba wiasen ubehu asasen se ne a ete ana nipa na ejina so tama Akro Farms ba wiase na meka kire papa yi wa mpopu ne ti nwura kusu miso wofa worentumi nwura o se medi wachi yenko afu pawo ye no ye o se medi wachi yenko papa di mechi mi efiase se yare ye bribi ye de nkakran kopem da Akro Farms bejina ne nanso mentumi nkamu nsem bebre ne ne ya wa ya mame asemo kan ne se yusome ana nyame adom yedi ebedu babia yedi adui akwankyira horo ne de eye bebre yemfa ha yensia yenye ne se tam okura mensani fa no sofo abo fa ensu kura benkum na yeko nansia kura men kan tintim bia wo hwe ofon yesu ya ba ku bia ereba na me say yemfa din ni ntugwa ye bata na ye celebrate ni de ye betumi di din no atugwa ereba so wo kwamo so edin ni ye Elise Ayao Ventures paper products ye ba be ye toilet roll factory paper napkin factory ana inkosua create I'm say who ha Elise Ayao Ventures paper product factory ye ba be ye egg inkosua crate and paper napkins and paper ye say and toilet paper the first toilet roll ni and just a paper ho de ma na ma bia me gidi say e be wi ase kra no na ye paper bag ya ye de ne ma gum ni ade ne bi just a paper works enti koso aka asem no ya wi Akro Farms ya wi shoe fabric ya wi Okuman radio me ntwa no madaroma mo amutie yen no enche be sore komo so na oko Facebook live ye ho live YouTube and see your whole live address ni Okuman radio 97.1 unya bia
na wono sabo e bell no e don ne so na kire se ene obeka abusu no bibia de betu obia no nso behunu na wahwe bi ho na photo a papa kan ye nyina gu ho obehunu se bra wo ko wura nim papa hye ne boot na omudi pickers ene shovel ni ade no mrebre ho reverend abo fa gina nchen ekoya Akuapem bra wo bia no a na president mampani Akufo do gina ho a dada e chia na kire se Akuapa no kwafo moni adwuma pa waye ne nyina akọ ho a obehunu ntese da amba chocho aso na nansie dia ye pese ye Elise Aya paper product e wo kwamoso na last month nkwa ye de aso kobo form papa di mechi wo pictures ma obehu ye for sofo kobo mpai me ye de aso bo form na sama papa ka kire me say opre use me let me say wo formate me use ampanso me de wo ma me kwanse me use dia oda na me de tano wasoro na me de tano nyame adom papa eguso kire me enye niam ni nyina na menim ntini bi wo ho a na ma contact no even somebody kura ye pese risi wo kese pa papa tunsa fra brant na ore ye no manifesto hu bai me wo ho na me nya wempo me wo ha no fra me o prebra fie sesia na ko ya brant na wo yi o sa koneta ba me na ye also for input ebra and I was papa ne de ohwe me wa kakra because I have no idea say we invite Abrant and Korea signboard no nya ye pe no akotwene file sebita frache we ya de no Korea no ni file no bi da wo dem ono na creative file atwero achi dan mission watwero achi Elise Aya Ventures asam kan tumtirim say wow me am ko file no ba Korea no mi ni file wo ho. I was so impressed. Papa ni metena se etoto niam bebre nyame nchade Elise Aya Ventures yegusu a construction no ekoso ya papa di mu akotin bebre bi wa me ko site wono no wo hode dawo bi won se medu won so me se Kissiedu kura ba ha ekode da oso wonye yi se oguso kire me kwan no me ba ma abusuan mu a se abusuan ka bom ni meeting anase biribi esi abusuan mu ne de upa fa kodan na nada consider say it has been done. Just consider that. Because obey ni narrate so yeah paperwork then everything papa di begu akwanso di amon na ne kesi wo kura na say wo do wa resama kodan na wo obedi ne French manager I quite remember say me person me worry me 2019 yana me worry na medical dan no na me so wase ko yi hu adi papa fashion up ko yi hu adi a me ni Ghana na me Holland na wa start process no ho ona na yere won ko fie ho ko yi wo hu adi de daw kire se wan se bere kura wo ho eje listen ya de nyina fi asese ye ntoto ne ma de daw kire kwan no se ne yete se o kire Intino say uf gibribi wabusuanim now the dang na I think say and I say yes I think kura ubi bia be ko totin e de amount because on hwe say ubeye mistake and I say on no be mistake on hwe saden intino min bia mo ne planning pa the manager betenesia na ma sorry obetwene file abasesia fa no computer esinanim even kurampo manager si organize on si yete esesi person yeko sorobia wo so no wa twene computer no fa ne file hina no beko nipa ahe fa name sinema me time chese bibia dida na akwam se ne yete se eye pepepe wo abusuam no hwe na osuba no ne ma nye se ne yete se kwa wa befra wo ono bekasa because na asem no say yenhwe ema won say ne we da bia o kan say yempene so ma won say yemma ho kwan so pesa wo say dia afia busunum na ko yenim ba bia wo
ɛhɔ no wokɔ sɛ wɔ awasɛm no sɛ wote ane de yɛnhwɛ ma wo nsɛ mesi yɛyɛ mmɔfra no yɛguan no paa no kware yɛ baako yɛnya wo sɛ ɔba pɛpɛpɛpɛ na ɔpidwo kɔkɔ bi ɔpɛ record ɛne yɛ record REKOD I think yɛnya wo sɛ ɔba pɛpɛ no yɛ asɔrefoɔ koraa yɛntena hɔ because yɛfo sɛ papa wei deɛ ɔha wɔ adwene but ne yɛnim sɛ ɛyɛ mmoa na ɔde boa yɛn bebree ne nea wayɛ a meke sɛ meka ade bɛtsa yɛn wonya kwankora na wayɛ adwuma nea meka nyinaa ne sɛ wɔfa yɛda wase bebree because sɛ betafra kyɛ nya we a anka even menu baabi a madu yɛ ɛsiane wɔafutu pa wɔakwankyerɛ na me nso no mede yɛ osetie nti no ɛma mmere biara mu no ɛyɛ den sɛ den koraa na metumi FM Sabita frache anyo no yanka bi a ena menti anyo doctor obi a me SHS graduate me kofa doctor wen award ahoro a meje ni nyina no eye ono ena Mr. Abo Ofei won a kire anene mama medu ba bia medu because me ho se medu ba bia medu no kware ye baako man dan so die da never nanso no nyame adom me so no me edu ba bia wo ka anas wo bodin na me so me din to me famu kakra esa ne oseti a me yema no enti na meka ne se me danase bebre nyankopon enhira no na omane nyinche no nkoso ya nkyerɛkyerɛ yen because da bia na meke se me wie me adwuma ye enti no nyame ema na hoɔden no hwɛ no so wofa me da se bebre me ne menuanom ne mabusuafo nyina ye da se nyame nhyira wo bebre Dr. Poku anapai wakasa ama nchimba no eni pebi a omumpepa bi na yeso ni pani a opani bi tu ne bafo a na wonso afa bi na odi atu kotodwem na de bobra dada yenka se wofa se ese kan no ba no modwan ohunu bibisa mi hu bibisa na mofra nyina asu if say mofra nyin kodu ba bia wonpɛ nhyeso enye wonko it cut across nanso we your pain I say we wani if say woman wabasembu wo ho a ubegya won brama won na se no na akasa di ho dance no unya fam na ko say onipa say na opemiye na mo manya se mo so no wasisa na wafa si na ode na desredie ni susuye ni trimu bo no de aba na ohu ne sen say ye bu baby say ufru dia pan opian oba no baby susu say me pese me ko di ewu akwan bi ase wo nkan kire nsi soro ko na me ndi wa ichi na mum odi susu pa na mum ebi akwan obafa so a obesi kwan mu na watumi akoten no na ohun a na se wo hu nim di anse se wo de bo na trimoden na wo ye ono na asem no se meka otie nti mehu se watie na opese ode sa afutunu tuanamo na masanga di na achi bacha se watiasi Akro Farms obeka ne say Akro Farms wo ameka hwe wo fi ase na wode wo nti pimpim nti wo nua ne ba ko na ofa ase bebo mama ne ase dada ye susu bibi se mo fra dwene na mom ye hu ne ye nti me frɛ won nyina na eni gesem ne se obia ti se me frɛ no wo Akro Farms ho wo nyina de mirika na bai wo nyina won e won kra won e wo anuanom na wo ye involve wo nyina de mirika bai nti me varanda so ye tenase na me won ye hyiam na me kire on se ye pese ye de a ye yi kan sanet wo ye nenen ene ne farba ye si ho no sa pepe iti Akro Farm initial boardroom ye me varanda so ye meeting wo be 4-5 times ye ma money yo ni di kan na shoe fabric beba
na Okuma radio eto so kese nso aba Eliza yaw enso nam kwan so a edura ne sa indigo tester ne ade na te say ne no wayom fapim okoswa ebua mofrey oni pani no pani bi tunu ba for no tebi ka bi kire abusua fo mu panimfo ni bi bo na mofra bekokora wonya daji ntie wo mu enye mofra ne nko na nya mane opani bone etena fie ema mofra we na nka e kana ka wefo ka ho bi ka bi kire wafefo tipenfo na omso enya gidie ene rehema emabun ni ehwe na ebetimi afiri maba yo medase abofra bone bia ni baabi saa nso na abofra pa bia ni baabi onipa de wotetew no wa yen no inti wo babi no ya haja nye ne han tobo ase na hwe su a ewo no mu na hu nipa ko ya obetumi ama na akwankyere pa me moba me nya woba me babi ani wa mabɔ no da me babi ani wa ma yaw no da wo ye bɔne a me frɛwo no matufo na metumi tu abofrafo na me mo masu akyere abofra ne se wa disappoint me mama wa hu se me were aho se waye nea waye onye se bi oda memma grandpa memma uncle memma me papa nsubio memma ondi ayro ho na mama wa hu se me pretend se wa mama were aho so much nti me hwenim so baby tu wa no no aba ho abe pa cho se pa cho nsi bio da why no no ma krokro and it works nti mpanyina mo wo fie munya botere ma mofra no na munsowo mu na mo ma wa akwankyere pa montiatia won oboro ne oyaw enye no wore tete oba me de enye sa me hunisa afutupa akwankyere se obeka abofra nipa na ba wo ho na wahu se wo na wo ye ni gidi wo na wo ye ni hero ebu abofra no enye mabusuafo nko nipa bebre wo ho awon afa me nsema abofra bi wode ne to me ne papa de ne to me oya abofra boni ye abetena me nche osara no jo 1 am no no aduan okonu yankosua di abofra no boy no osare me pese me boni dim anye permission mfini ho osara no jo 1 am nkosua ba fie nti wanu yankosua adi no akoda oye mysterious kake kasa kire kasa uni baby o say oye lecturer wa US wow and that ni nyina no osu nwie wadwuma de na obu oni nkompon ko hwewachi a ne waya besi no do feel fulfilled what think can say what think can they Akro Farms ni abatete ofase Akro Farms podi se be ene de project e wo kwa ho obi ahu na mom yere kan ni beka si human development ni pa ntitewe we shi obi a wo hu se why krachi why awura na watinka se sebe udin kitwa bi bata na ho nti na ma oyei me be come asembi me mamia obi ani ho a obre yansa na onya adwuma me ba na ba akukọ interview oboni din Kissiedu no obi se ne se wo na wo papa ne engineer na o se you no se okay obati yanka interview ni nyina nen na watwa sana to hodada interview ni nyina nen wo de adwuma man o ye adwuma wo a big place inti enye Akro Farm human development se na nkrofo ben yen na ye ma won akwankyere no ne ade na wo de kobo won bra na ye ma won you no na eboa be me fasa akwankwaja iso na mada amanfo nyina si mra me yiri fimu se kasa ye kan ana nkoma ye redi edadi mra asem to me senia nipa man susu se anka wo be ba eyi no kura bai kura kese ebi mu fe brochiri na ade a wo yes wo ba surprise me ni nyina ye ebi a
sankoma yi enam sankoma yi di so nti obia oba be boa me mra me yire ka ba bi no me nam sa kwankwaja isu ne reda masi na da obekono edia na obeka kire ni pe bia wo ben wo classmate fo wo abusuafo enkra wo twatoa na omanfo di ewo firi so ans na kire hu behia so beba bia ma wasamba nyame kan se obi anya gidi wa awradim obi wo ho a en sa kachi bibia abrabon kachi bibia ni wa kachi wa abrabom enti wo hwe na nema bi wo ho na wa ntumi anya mpre wo ho anyo bia na tumi to aeroplane anyo bia na tumi to ship anyo bia na tumi so da enti ka ne awrade aya ma on ma wani nso na ye na ho ntew na febua oman se wo ye na sa wiase ye de pa but se wan hihia wo nema yi a bibia mo ho kiro ho be kiro mroso ma abia wo se wiase nye de nso entisa na pay okuman yetiefo empani adwumefo kwapema ne Ghana man oye ade sombo you are a jewel to us in fact osome yambo bebre ye beda wase but ye be stress akwanya we ye be gina so ama kwapema mu ha empani enkwada sabre uko Facebook Facebook live okuman radio papa enikita so wo bo form na odi juma e wo ho bra wo start Akro Farms na Ocean jeans and then the long sleeves and na ne kambu akokraboga ojinam de doctor so be use me wo fa na me use me kwan sefata bia so and o kan so ba so kodi ewu ko bokron oni wachi na say ne ofuru dia pa no na e piano na opa dia kokotoko no so ye ni na bro nti papa ya bebe se obeka invitation sembi a kire Akuapemfo mpanimfo bre bebo pini wom ya be hye won so mmeboa yin na yen form abra bonye hweso de na emabu no ensua binfiri mu na enso mu nkran na yen se oman ebesesa ama na ema ye kama no omi omapono man na onti asa no mra nya de ehu okwa abra bo mu nsem na ahya foforo nkran na ye hunu so so omoden bo a wabo ewo eye nipa brabo ma papa edena beka che otipenfo a omuti aburi okurase jankama hori ase aburi dewu ehi odaro maka bibi na enso mu crowd na eka ndi kan the rest the made in one ai sa unse on fansan ka de manense minimum aha yo ni ameka ni se ade papa de obia hu se papa abrabom bibi kakra wa ye eye kitikiti kura ebituma ye nhweso pa ma obi ono nso agina so na ode abone bra enti se kobase okomanfo ba na opese wo be kan kakra na mabun ana ne mafofye na wodi gina ho sua bibia mumma kwan na embrasa na yetumi agina so na ye mabun no so atumi abobra pa ma Akuapem ene Ghana man agina yi edamasi rapai asidan kwa na yedebe mawo esieni kajeni asida ne waye ewo ya brabo mu no opanyin yeso Nyankopon hira sonko kra na yede emawo se waye ne bapete sa na abapa wogo no nipa dasani ankrankre biara oman no wasne mumma oman ne mufo afom se ma ofasefo abusua hwe baby tintia me free na me bae wo mafutuo bi menka na futuo na boa me se ne mituma na mo kroma bae Nyankopon da Roma ende otwa sanim techiachia na so menim se me bɔ momodin bia se me do futuo no be adwuma na mankotso osohwe bi ene firi bi mu enti ye bekoso ase Nyankopon se ɔma onyansa ahoɔden nkwa ahoɔden wɔ mu na de unsa no adwuma ne yentena nkwanim na yenkoso enya watrimbo pa no ene wafutuo no tete eni bi ene ye celebrate na Okuman radio mpani ene omom tayachi Akro Farms shoe fabric na indigo textiles ene Alice Ayaw ne ye ka nyina ne se
yen de we a lifetime achiever wa brabo boy nyina no enim se wa nya bibi pa bi e de esi epo ama nya ho fa so ntano pai celebrate na Akro Farms for ban om se da bi ni wa puto amana fe no wonchi so di bom ente ya papa Dr. Opoku ene mo be na one presentation no na ya fa no live ente Akro Farms for da bi papa enkosua wo mo de bre no achede sonko on van kofie no so anopa one egg a day na ono so de bi akana no na wonu se abapa oguye no na enne so aba emphasize sa enti momfa achede ne mra na doctor nya presentation kama emfa ma papa na shoe fabric for so abane sa no ombehwe 9 size no be se agina so na e won pabo na horo no wa kire me precise way na ya ye de ama no na so dama bia be presentation no e wa ha na de atudwa amamanfo ahu yen crofo nso ye indigo fo enso ebehwe na na chede efata no so ono so ne nsa aka intanapai okuman kasa dwumadia ya tudin se Obra Akwantu no ene di kan the maiden one anapai yetimi ede abegui ede fiede bia moto saadwum obra ne warabo na ekire se wabra ba wabo no ena ebebu hu akonta na ebeka ho asem de enhwe so de ne asuade enti wo ye bibia na wahwe ni ye o na okine bi no na efro ne do betena ne ka se o kan se wo ye kromfo onim so ye sei na kromfo kra de onya kwan ma afiri so na wabekire ne mabone te enti ye wo ne ma yie na brebi e be frɛ wo no emfa umfie a wadi bia na ya branti kuma na o se fatase do betena na ka wabra bo mu nsem a ya beka mamanfo eso bibi e de afiri mu. We are blazing. Bizamu brasi benanto episanye ya mensa ibi besana ko yadibi tete doni nimya bezebi ebi me wana matimo mwa yurawi besana ko yadibi Akoma Radio. Sakir mokonyina batambil inde ochina na temenyi nondi Metinya mi do baba mara na do mara kwa menya siniswe orinjibio ambo Indete sakir mokonyina batambil inde ochina na temenyi nondi Metinya mi do baba mara na do mara kwa menya siniswe orinjibio ambo CK man anapai ono so ene dia betwamu ose media ahobrase ene nyamesuro bebo me bra e papa ya bra ba wabo ne so nnwom ena yabo edi amana no ode nyamesuro ahobrase ene ojo ena ane na mua wa kire bia kan wo yesi enya kukuduro na enya nyamesuro na afeso no kwaredie sane ma miensen ena wabo no tofa ode abo no bra be si ne onya ba amane yen friend yin fie si be dia dance be yi wa no bia ni nyina ye sane ma obo ntofo de bone brain te no ena ETK man eke bia tan so say ode nyamesuro ahobrase ena ho fama bone bra ye sorry so anisa ente yen se bre ye be na ya enwum be pa na apa ye bomo anka na o man ka jem se that the time come market or your be ma time obo ayen ena osan so epe hymns ene jazz o man ka kire me Abraham no mdi kita hono. Mesma boy fie mo so tire boxing pa. Yes ope football. Team be na o msdada de ni team na football as a sports no pe. Team be na o. Me pe sports. Yeah, bra me pe se me relax. Se me hwe film a me pe se me tie ni a wakan bibia wom. Nti me hwe film wo mra ho ye quiet to be in the step. But sports in between with me I didn't me per sports me per boxing wrestling football I did be wa me man ni mo papa dancing miss out papa no dobogu ye neto eproma over na ajapa band ni megro na ye hold my yeah me I did be a man do na ni Bra me ku school atakra the summer near south twist na me yes twist
champion. Wow. We thought Sibo shoe. Na say cry San Bernam here. San Bernam han saying. Me the south twist that I did chain took ru. Adato. Who akokra wo say omo primada. Bra me be chira do kurantimi no. Me ne a Greek work for officers be set up ballroom dancing club. And yes, our ballroom was, four strokes, what have you. Inti na mani jasa hon pa one of my best hobbies. Wow. Wow. Makasa me yes sports personal. Me participate in competitive. But me swim, so me a very good swimmer. Me refi obanaka daddy do pe swimming o ka kire na udware pa wa hu. Papa. Na Akropong so da na osia na nkese potemo. One tamaklo. Be no hwemi na wasro de ni na no your officer yen in the committee. Otumi sro wa hwemi ni ma na wasro wa no. Dentia. Kapin engineer de den. Won ko di category bi o baby. Otumi hwemi an say Kapin engineer to swim den. Eso kaka bia na. Esa na nkese potemo na just hwe ni wo nti me bibia me bia no ye no wa say contrary to my area baby ameti so who why Akuapem man could disofu be of course Kissiedu be disofu nti no nim say me follow that line nti well apart from saying make me adwuma den na den so na be Germany in a very decent way. I'm say unkomo no de da ma bia no ye be san aba napos so na yakoso no 190 nti mo be sete na the mo focus na ma Akro Farms doctor na onye presentation no na nema enye kama nti doc wadarma be ma mo so na wo for ya hye no nyam empani say munyi konwa ne fast okori empani say ne waputam na fini nchiri say odi bom nti enei say dada abuya yen ama yen saka ne peti say ya na yejina radio iso as sponsor na Dr. Poku Benson na wajina Akro Farms ene ne mpanimfo na mu edikosie ama Accra yo ente ene presentation e koso no o se bacho na mo hwe camera no titru we camera we na famo no ente MCR fo no yo ente nei nkosie ene de ama bo chairman ya da se bebre offer isedi kagani aseda ai na ne waya maye no ho aseda na de ama no ente ya da se bebre doctor ene begina ma Akro Farms as one of the sponsors dama bia no se indigo testers fontman ye ready baby o wono wantimi anya nhye no ntemamba ye no so beba na Akra upam bi na hyewa na won se abana oguye no eso fa so na wudi na Elisa ya so edebru ha sa na be se nyina so ede aba na enso no di bi asisi ho na yusubi di bi na bi afa nsa ho na ahoboma yusubi we nya ya da so a ene Akropong man ena an industrial hub ono wo fa ase no wabusua for edwen pa ene trum bopa mo enti ha ena ene ye de dwumadie esi da enwomba na memoma ho jombia nyamson bia jombia okay enti ye bepe adwuma eye kama na ya bo edi ama maja na so nim dancing esi de emze emfie no oyi no mpena grow na so be move kakra na camera na capture na once a soldier always a soldier na ye nyina aka na ho ne na sa kama enti padwumbe ye kama na DJ de na person bo mani Africa bo na person bo mano boy mano nyumu ye kama pa ayi ba padwumbe se DJ for madwuma no me ye ano deba Alright, what was about deba I also to be eti man deba na said what was not time no I was say or type deba eti anei me dey the Kofi Ansong Baffour aboafo so mi mam de dwuma die bremo
Kwesi J, Korea German, and Edmond Williams, Honorable Kwesi J, Sam Ranty and so mu. Anapai, o share senior Ranty Moshia, Listowell, a cameraman, and DJ Ziggy, DJ Vibes, DJ Donzi, Sam Ranty Kahon, Kelvin Nana Kwame Posadi, alias AK, on so be boy, who jumped in and upon for boy na mo frey mo ma kwan me no din kita ho nyina ya da mase se ene mo boy ama celebrate me papa yi ya se be queen di fatana na fatana kono ene wa kire ne me maye wa kire na brabo wo wutie mi obabun wo hweso na usua na wo ya wo kire bi na wo so ye de wasi wo na celebrate na wo so anim abanyam ne we ne bia no kai set sa hwehwe wo hwe na no so wo hwe obi anapai me de Kofi Ansong Baffour Nyankopon ya adoma Joda ye be sen frase akọ fide bia moto dwom na Obra Akwantu no ene ye de bre wo na ne matime kama ye mamoniti a ye jeme odehye Deba, boy be peso Jimmy. If I baby I no tata me. We are blessed. Deba, on your way there freaking me. Mti say boy na be me. Enemy the best myself from me. We are blessed. Boy be peso Jimmy. If I baby I no tata me. Why am I feed me home treat me. Deba, on your way there freaking the best time I saw from me. Yay! Let's not be tired. I see Bonisi Bobiba. Akropong Radio.